Now, we are towards in the town, kati tubadde tuyisiza wali ku traffic babeera, then driver yayekanga ki wa boda boda ati kuya kusara wa boda boda yayekire mutayiwe kuya kusara wa boda boda ati musigazo ogu driver ya losing control abanyo namureba ngu nandyo miso kuna kureba nareba ari kuza ko wa boda kizakitira ati kuyaza kusara wa boda ekirunjo wa boda yasara yagaruka kuri ati kuyagaruka muhando go wa taxi ya losing control nko kwiza akatomera kuno yechazo emotoke yaye ati wa boda ya narwo kuna war kushuma hati motoke rgoku kuvuga munonga hati wa boda ko return kugarkoko hati ogogwa losing control hati yishegwa nyona niende to gukurugambara ndukuzogo ko muricece kumbana ni kaharguru ndi awa abapici babiri baryo mishoge motoka kwa motoka kwaza gishara motoka yenago mucuguzi niko accident kuba tukiza twiyama abantu abambirukanga kuza kuba kubiyamu abantu ija ko kutatuija ati kutatahikaha tureba driver imotoka yamweshoba kongasama cyaba mbajangwe mpici yaretwa misho konga itaba bari nyuma stwakora ki stwachereba so stwamanya cyenyini aicharetwa accident yabo turikuja tujyo muri motoka twatwayika harugudo gwambara na urabagira ngo pici ngo niyo yayaza kututera utwayiza twale motoka yamurema yatera mu ruhavu go ruguru nayi twaturiyonteraga muri imbara aba barukubi munonga babatwara iruro kuba ntakubya kare twatonga accident yenye n'abantu barache kaba